sa tapang kako michomulto lihayan itiang hawi o chi hui so liming ay akiukai tangsuan hangkungangan unay o pilihayan unyam hawi uruma no sarikaka过程啊，还是那个忌讳是就跟我们现在的礼拜仪式一样啊。然后处理的，就是因为他们是那时候还没有称为长老嘛，就是专门就是代理处理的位置，包括诗歌、领唱都是一起的，因为人数少，也没办法说整个都可以完全的合并成为一个教会。可是我觉得他们很用心，为了离乡背景嘛，然后要找一个聚会所，毕竟。那阿里一直在那个歌厅那边嘛，那个罗智能那个歌厅那边也是很小啊。那个变电所是张之南的家里。后来说住一栋，比较人多了，就到那变电所，就是我们呐、我，跟那个陈天福、肖慈芬他们，他的姐姐，还有那个黄敏初他们这样，这样也有基督徒的啊，还有一些了我忘记了。最先是在那个光复街，我没有在那边做礼拜。后来就是在变电所那边，我们刚好是2年而已。就这样。陈天福也在那边，跟他的哥哥，好像在那边都差不多也走了。是在2楼嘛？那个9盖。2楼。
面在那个还在开计程车，我一方面开计程车，我一方面做教会的工作。伊伫遐吼有一支形式，在爱个哈拉菲杜巴乌里努巴鲁努鲁马，萨个巴里林杜计程车及伊拉伊鲁米阿，巴西法纳安杜萨里嘎嘎以樟树湾以拉拉亚。Rumah 1 Mapatilang nu 三光社区以迪亚吼阿鲁曼杜谈绕聚会所以樟树湾萨嘎马达希朗古法鲁海阿球盖以三光社区。然后差不多2年以后，生智会刚刚生智会以后，一整教会的长老进跟我们一起谈，说我们要合并好不好？Misatapang ko niya sa Chitamtaw niya三光新村呢，在民国65年，Misatapang Chivalutswa， 就是个吉鲁马奥诺班扎，在在山地副中心马拉主任及林辉雄。在民国70年的时候，那时候我们的教会已经搬到这里，就是我们的小教会，就是在三光社区那个地方，就是建立三光社区。那时候我们的教会也搬到那边了，然后我也一样，我就从那里大家一起就迁移到这里，然后主日学、青少年、青年我就一起带。分开带，但是是我一个人带。那中间呢也有很多的同工啦，但是同工都是做一下下，然后就不见了蜻蜓点水，然后就不见。但是我就是一直持守那个位置，然后一直到大概10年之久之后，我就是因为搬家嘛，我就搬到宜兰在67年后Ina tu kaya ni patinungay ito amis rumah itu ni Jiangsuwan Campus Malaysia saka Salem 那个时候盖的在12楼那个房子，买那个当时那个米价地方来刚你阿扎多了差不多40多万、45万左右，一栋房子，所以可能阿扎可能，saya ya kalau soalnya saya itu ni kan so sekarang ni sekolah suatu ni kau kaya hamai, saya ni asal kami tolong materi ni patulung kami tu kau kaya ya kesaupuan ya. 这个是按一栋好，那一栋就是楼下就是教会，2楼好对吧？这个当时也70年后信徒越来越增长了。Ang sa cita sa ni tidak mafalit pakatingin makaaraw at tayo lukawasi mafalit ko sa reka saka iti hay hantong ko ngano changsu chiakway Sorin mafalit to ko sa upo sa kaluma sa to na numay to Apollo ito to Apollo halo to Apollo sa to kadang kamaruan pastasin to ko Chiangtai saya kat ling atas untuk pak ekor satu kadang saya katarati ipaputar ko saray ka palilong ang maurat ang machilat ko tang sa iti hati ko ni karuma no saray ka iti ako niyan
khawas ni kila khawas apaluje sako haratan mako 我的意向就是让masyarakat jangan masyarakat mapaluat ko sa kaupo sa haratan mako. Sorenai tu aruman ku tamslau ikiukai saka irato masakai ku farohai kiukai idiyaho mahaan ku harateng nu sarikaka. Soal segala taususan itiai amatira hawari matsarto licai sajirari pinna po bila namono kyokai san malakan tasa sa kami dari cari-cari sa kami ipai usuan ko bila niya hanunia mitia calulang bila namono hataran bila pinna ipai usuan bila niya ito satu pinna sa ginanga sera hatori ichenyo paiwang sera wai so pinna kita satu kami nya sana tau ki si changchita kuma mana taiwan soal sera hanan 안지마고 아이고 소유 쟁점那么好照顾하는 다 이자료 kita tu bila ikra银行다 이라고 지진 lain sa hai atau 뭐냐 다 masa soal ko ya koi masa soal itu kami Ikai kita kami usang lah orang itu semua orang yang tinggi sah, cira asan. Ini patilang kita to tangaya pitawan to nantan sunga kyokai ini lalu makno miturai hai kalipakan takun ini nanai malat saiko monotso mitan ini ami tumul ataya tinela kyokai nanai turunai ko balotsa muhammad kai ko balotsa ami hamak to amal kakarayan hati atu suar Hai, 1, 2, 3. Aduh, sini ada lebih cukup puluh tanya asal ka. Mga iPhone di para sa yang hari ini. Kalau mulai kebiasaan politik pula ada para sa dunia. Nung isu anirah siya na paturun itini tamanan to niya. Nyarot. Mama patakat kami ama. Saka matini misatapan to kami. Lalumat kami at ang asa itini kasaupan niya. Mati ni pikirin misiti ya aku harateng nuniam ame sabaru to sini ada inu misu itini temayan saka wa maaf nare makrir misu masuringa nuniam ko minu demak nuniam minu tayro niam ani ni arume adi paturun halam itini kamay na misu bakini yang ani yes kito ko ni pitolon amen, amen.
爆炸了。爆炸了。那个年代。都久一点的，好看一点的哦。Yo maharek ku patireng nu faruhai tiukai I jirakesai. Saai ka syuren tu maya fuksi. Rumah satu Marias tu maya fuksi atau sarikaka. Cima iti aho. Sa paligsi, ito gawas ka po mimpi kayo. Iraay at ako. So ano gawas patirakat ka ko lang inurong numigra. Sa kaumagumasay no, oray. No gawas ko, oray lumapakamal sa kanya. Kaya siya ka po kakawag sa kanya. Raya fuksi sarakatai tahirang nu sarikaka tu masara I Taiwan I 韩国米观摩。今天我们非常高兴遇到韩国的父母节。 오늘 마치 한국인의 어버이주의를 맞이하여서 在这样的一个节日，我们在基督里彼此见面，我觉得这个是一个非常有意义的时刻。 이렇게 뜻깊은 날에 저희들이 이곳에서 함께 하는 게 경배를 드린다는 것은 너무 아름다운 일입니다. 非常感谢我所亲爱的上帝，因为他用奇妙的方式把这个成才的一个人来承担这么大的一个使命，来接受他所托付的一个宣教使命，我自己感觉到很荣幸。Ruru satu maalah tu palat fuksi itiaho mafana mikapus tu finaulan I 戏子kasanyaro tam sao tu palat fuksi atau maurah parusianu ratu I Salau Malaysia Jingraan atau I 色列。 Masyarakat tu kurung ini dalam ini dengan lokai ini no. Tahu lah pati. Baik, kita mana lagi nak kena aspat mereka. 我首先要感谢他远在日本今天没有办法来参与好像看我好像是他的孩子的陈福牧师他昨天有 email 给我告诉我要坚强，告诉我在这个地方虽然是你的家，虽然你知道厨房的用具在哪里，虽然你知道柴米油盐如何来调配，可是仍然要很勇敢的站在那个锅炉的炉台的前面，看着他们从青菜，看着他们从汤，看着他们从一盘菜端出来为止。谢谢陈福牧师对我这样的一个鼓励，我相信他是在我牧会的榜样上、一个经验上非常重要的一个传承。我也谢谢他在我的牧养的生活上面常常给我很大的付出。